eba ye na koma KK Sarpong and Kabaka say ye reckon anyway am kwa wa so mo say me papa go for omko pribi enu ni nje say e wo say obi aye basa dia koso no enye also me say dia no so because friend say Facebook pro no akwan ko kasa wo kasa ko saka se feso dia ni otufu ni si yakonya enye chiame ni si yakonya na dia ho ya dia na feso yi ni we ada no ma fa yi man so ngoda pa kam no go ene sanyo na ya ada no so on se fun bia na o to no mo kaka wo yesa no o ma enkwala na odwene bibi foforo ekwo na bonti na fichire nyina yewura na ne dia woni mo a onhwe hunu na KK ni sabi wonim sasa ntinyi ni tumi safi so akonwa won na esia ene won begina abetwe manso ye wo begina abesre ne nta e ka de betwe manso na betwe manso na ka ba kyerese we nye sika wo o maame anwa o maame wo o se mbiya de no kre eye bibia ye bia because bibi to say your friend is saying KK wo mu di fe so here 1 week o bo nsa ye o bo nsa book of condolence o ko sign ye na ya this year wo ko sensa we wo ya this year wo ko sensa we wo nya dia wo ya no o se ka no kure che no nya dia wo ya wo timi ni santene enye sa agro no da na sabi me man gro bitimi my sa na ade o dia komura e dia da hawo na fe so ye ma so won so ye mistake kase pa fe so ma dia me no na 30 years more than that ade na so yes dia koso na branti akogina nsu no twedwan se dwa twetwa na dia na waka fa ho e dia na waka fa ho wo so so sa anwoma we so won tie dia me ka kire no wan tie a da che wan ka ye so be ka asre sati ni do tuni ni nya sa dia da it means da aden e dia na mo ye no offiso